pakanga teitei Te Poho o Tamatea. Nau mai haere mai ki te whenua te apu o Ngāti Wheke, te tūraka waiwai o Kāti Wheke. Engari, kei te hīkaka e nei kai hīkoi. E rima ngā wiki, e rima ngā maunga, tērā te kōrero e mōhio ai tātou ki o tātou maunga kakia. Something good comes from getting up a Maunga, man. Ko Kylie Jane Phillips te kai kōkiri kaupapa, nāna I whakakotahi ai e nei tāngata e kotahi rau. Ko te kaupapa, e rima ngā maunga, e rima ngā wiki, kia whakaraupi mai e nei uri o Ngāi Tahu ki tā rātou whakapapa. 5 Maunga in 5 weeks is just an opportunity for us to come together, really. Celebrate our whakapapa, do something choice for our whakapapa. Walking your Maunga is really important because it connects you in ways that perhaps you've never been connected before. Ko Te Poho o Tamatea te maunga tuatahi o tēnei kaupapa, nā hei ngā wiki e heke mai ana, ka peka rātou ki te upoko o tahumata, te pōhue, maukatere, me te ahupātiki. E ai kia Phillips, e hara te korikori tinana ki te mea nui. That my nephew knows how hard it is to get up Maunga and that he can achieve anything in his life that he sets his mind to. And when he's lost, sometimes we, up in the rangirua, we know where to go to get some clarity. Nā e hara tēnei mō ngā uri o Ngāti Wheke anake, he hono ngā tā Corina Ruki ki rāpaki, I muri I te matenga o tōna hoa rangatira a Damon I te tau ruamano rua te kaumātahi. This means a lot to me because my husband is laying up there in his final resting place. This is paradise for us. Means a lot. I'm doing it to strengthen my wairua and help with a bit of mental health. Kei tēnei rātapu ka haere rātou ki te upoko o tahumata, koi nei te maunga tipua o ngā whānau no wairewa. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.